Laingut kirang lekai berangkena kinsayo lekai pan nikmat ila ke jonggari akan ke FIFA World Cup mentaus nem kaban sai lekai sau popratli kiri akan ke World Cup ke bamenta kuplay pi ki parlok perjor ki basetnat ikan ke channel supaya like subscribe persahat rekum ju pan kerjaan perkasi tagi laingut kirang lekai berangkena kita nikmat ila ke jonggari akan ke FIFA World Cup ke bamenta kaban saya lekai hadu saupo prateli kiri akan ke FIFA World Cup ke bamenta uwe udeu Enric negari Brazil ubay lekai na klub Lyon bat uwe pad udeu Nico Paz nari Argentina bat ula lekai na klub Como bat uwe pad udeu Lamine Yamal pada negeri Spain ubay lekai na klub Barcelona. Abangi pai cua Nico Paz orang lekai perang samlah don gejingkermen pan nikmat ke Argentina pan ibahai kasap kopong pon yo ban lekai akan ke World Cup ke pamta kejing sajid jong u ban nikmat ke Argentina kalong pa ulayo lekai bah bat ke klub Como FC menta kasamoy hakasari namar live san sini madan yo kat argol pat ndrutlik assist pada bangi pai channel samla jonggari Brazil Enric orang lekai ke klub Lyon hadin bagi Real Madrid ke ain ada karam akan ke klub Lyon ulai lekai bah berkini ke klub namar kat ndrusin mi madan bat loyo san gol pat nyutlik assist kumta oleh sakot dari Brazil pan nikmat akan ke FIFA World Cup mentaus nem pada bangi pai cauno Lamine Yamal nong lekai kemat ke Spain entah kasin ke banikong pon yo ban lekai ke FIFA World Cup Lamine Yamal yo kur ke Euro Championship acara rusau nda ka bakari Spain klub penlimno ya ke England kena kapan bagi lekai FIFA World Cup acara pun raw keban sapen long Kanada bat Mexico bat Amerika lakmil di bahkan day kecil lekai World Cup keban nikong daga mentagi niki laingut ki klur lekai kibrang kampau hakijing lekai bahkan sapen pau ki sap ki pong ki bakarau hakijing imnyoki hakan ke FIFA World Cup dapat lok na pisngot nat lang ne pims ngot nat sa penpau ha komen bok kuble sibun